Showbiz News Rwanda. Umukinnyi wa filime akaba n'umushoramari isimbi Alliah uzwi nka Alliah Cool yagaragarije abakobwa n'abagore bagenzi be ko kwambara ubusa atari byo bigaragaza ubwiza. Ku rundi ruhande kandi The Ben yakoreye igitaramo cyishimiwe na benshi muri Uganda, kiri mu byo ari gukora mu rwego rwo kumenyekanisha album aheruka gushyira hanze yise Play Love. Nabwo turaje turebe kuri iki gitaramo n'ibiki bidasanzwe byabereye muri iki gitaramo cyabaye muri weekend cyaranze weekend, kuko muri Uganda ho harahiye, no kuvuga ngo ntujye kure uze urebe ibintu bidasanzwe byahabereye. Ku rundi ruhande kandi ikipe ya APR Basketball Club yongeye kwitwara neza mu mikino Basketball Africa League 2025 mu itsinda rya Near Conference imbere ya Perezida Kagame na Madame Jeannette Kagame. Turaje turengo ni umukino wagenze gute se, Kagame yaba yavuze iki kuri uyu mukino. Turaza kuvuga kandi ku nkuru nanone ya RGB ndetse n'itsengero, kuko kuri aka kanya urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwahagaritse by'agateganyo ibikorwa bijyanye n'amasengesho byaberaga ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe ihereye mu karere ka Ruhango, ivuga ko atuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. Yeritwa Fred Rising in Showbiz News Rwanda. Ukore subscribe ese witwa nde kandi dukurikira uherereye kugira ngo utazajya ucikwa, kandi kugira ngo tujyane atuziranye 5 kuri 5. Iyi ni Showbiz News Rwanda, ukore subscribe. Reka duhita duhera ku inkuru ya The Ben, kubera ko niyo nkuru twabanje kuvugaho ibihe byinshi cyane bigiye bitandukanye. The Ben umuhanzi wishimiye pe muri Uganda, ni umuhanzi ukunzwe. Iki gitaramo rero The Ben yakoreye muri Kampala Serena Hotel yagikoze ku itariki 17 Gicurasi 2025, akaba yaragihuriyemo n'abahanzi bagiye batandukanye birimo nka Leji wanavuye ku rubyiniro ahawe akayabo, Rema Namakula baririmbanye indirimbo bakoranye bise This is Love. Rema Namakula muramuzi ko no mu Rwanda ajyagera aje nanone gushyikira The Ben. Abandi rero bagaragayemo barimo Irene Ntare wa Rafiki Music, Omari waturutse muri Tanzania ndetse na DJ Spin wavanzemo imiziki. Ni igitaramo rero The Ben yahuriyemo n'abahanzi Element Ere na Stefan Band mu Rwanda, kikaba cyarayobowe na MC Mariachi, mu gihe hari n'abanyarwenya barimo Malana, Len, Dr. Harry ndetse na Okero. Amwe mu mafoto yagiye aranga iki gitaramo mwayibonye. Iki gitaramo rero The Ben yakoze kiri mu ruhererekane rw'ibyo ari gukora byo kumenyekanisha album yiswe Play Love aheruka gushyira hanze. The Ben na Rema Namakula baririmbanye indirimbo bahuriyemo nk'uko nabivuze. Leji yaririmbye mu gitaramo ndetse umwe mu bari bitabiriye amundagazaho amafaranga, ubwo ni Leji, ndetse kandi ababishoboye batanye amafoto ndetse bifotozanije n'ingo The Ben. Abakobwa bagize itsinda rya The Warafiki Music Girls bafitanye ifoto na The Ben nkuko mwagiye mubibona. Ndetse kandi ikindi kidasanzwe, ahabereye igitaramo hari ifoto ya The Ben, ababishakaga bagenaga bakifotorezaho, mwagiye mubona amafoto menshi nanone nagiye mbereka. Iki ni igitaramo rero cyakitabiriwe n'abantu benshi kandi ku bwinshi. Igitaramo The Ben yakoreye muri Uganda kandi ni kimwe mu bitazibagirana mu mitima y'abakunzi be. Inkumi z'i Kampala zose zakoranyeho zijya gushyigikira ingo The Ben ukunzwe cyane kabisa n'inkumi zara muri Uganda. Shera Gashumba ni mu banyamakuru bakomeye muri Uganda, nawe yari yitabiriye kiriya gitaramo uwo bita Shera Gashumba. Ndetse kandi Titus Brian Ahumza wamenyekanye mu ruganda rw'imyidagaduro muri Uganda cyane mu mideli nka Brian's, n'umwe mu bari bitabiriye iki gitaramo, nawe akaba yari yaserutse neza cyane. Iki gitaramo kandi cya The Ben ni igitaramo cya kimeze fresh cyane when you see. Hanyuma rero iki gitaramo duhise tukivaho nanone duhita tujya muri kuri Alliah Cool, yunze mu rya Pasiteri Rutayisire uherutse gukebura abakobwa bambara ubusa. Umukinnyi wa filime akaba n'umushoramari isimbi Alliance nkuko nabivuze, yihanangirije abakobwa bagenzi bababwira ko burya kwambara neza atari ukwambara ubusa. Uyu mugore rero yabigarutseho mu butumwa yashyize ku rukuta rwa Instagram, aho yagize ati bakobwa beza, buriya kwambara ubusa si wo wagaragariza ko uri mwiza,
noneho hari imyaka mba mbona bitagakwiye ko tutambara tutikwije, niko mbyumva. uyu mugore w'imyaka 35 yavuze ibi mu gihe hari abakunze kunenga abagore n'abakobwa yaba mu myidagaduro no mu buzima busanzwe ko bambara imyambaro ijya gusa no kwambara ubusa. Alliah Cool siwe wenyine wagaragaje ibi, kuko Pasiteri Rutayisire mu minsi yashize yavuze ko hari imyambaro abantu bambara ugasanga si myiza, nubwo bamwe bayita imideri. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Nkunda Gospel. Ese koko nawe uri kubona koko kuri viziyo tugezemo umuntu yakabaye yambara ibintu bigera ku maguru bigenda birereta? Utubwire muri comment igitekerezo cyawe. Ati rero ngo hari ubupantaro umuntu yambara ukavuga uti uri yarambaye, noneho rwose meruka gura n'umuntu waguze kora isa n'uruhu rwe ku buryo yaturutse hirya nkumirwa nti noneho abantu basigaye bagenda bambaye ubusa mu muhanda. Nitegereje neza nsanga n'uwo mwambaro usa n'umubiri w'inzobe. Arakomeza ati niba umukobwa aje amabere ari hanze uretse imoko yonyine, niba umuntu yambaye ijipo utera intambwe akamera nk'uwambaye ubusa, hari ibintu dukwiriye gutinyuka kuvuga ko atari byo. Hari ibyo dukwiriye gutinyuka guheza. Umuntu aragenda akazana imyenda yacagaguye akakubwira ngo ni imideri. Tekereza ubaye nka meya wambara ipantaro icitse. N'ibitekerezo rero Alliah Cool yakomeza kugenda atanga. uyu mugore umaze kubaka izina mu myidagaduro nyarwanda cyane cyane muri sinema. Alliah Cool umugore nyine mwiza cyane kabisa, n'abantu babimukundira. Alliah Cool yavuze ko kwambara bitagaragaza yavuze ko kwambara bitagaragaza ubwiza, sinzi ubwo icyo yashaka gusobanura. Ndetse kandi Pasiteri Rutayisire nawe waheruka kunenga abantu bambara ibijya gusa n'ubusa. Uko rero bimeze. Ndetse kandi ku rundi ruhande nkuko nabivuze, imikino ya bar mu Rwanda ni imikino yitabiriye ku bwinshi. Ikipe ya basketball club APR ni ikipe yitwaye neza imbere ya Perezida Kagame na Madamu Jeannette, nyuma yuko no mu mikino ya volleyball imaze kurangira. Kuri iki cyumweru rero nibwo muri Beka Arena hakomeje imikino ya bar 2025 muri Nile Conference hakinwa imikino yo ku munsi wa kabiri. Umukino wabanje n'uwo Alliah Tripoli BBC yo muri Libya yatsinzemo Nairobi City Thunder amanota 115 kuri 87 amanota. Ikipe muri Libya yatsinze niyo menshi, atsinzwe n'ikipe imwe kuva bar yatangira gukinwa n'amanota menshi cyane. Saa 10:30 APR BBC ihagarariye u Rwanda yagiye mu kibuga aho yari igiye gukina na Made by Basket yo muri Afrika y'Epfo. uyu mukino watangiye APR BBC ariyo iboneza mu nkangara cyangwa se basket imbere ku manota 3 yarakozwe na Ntore Habimana. Ntabwo byatinze MBB nayo ihita iboneza mu nkangara ku manota 3 ya Peter Piyonsor. Ikipe rero y'ingabo z'igihugu yakomeje kuyobora umukino gusa mu munota wa nyuma MBB iva inyuma ibifashijwemo n'abarimo Omar Fiermans ihita isoza agace ka mbere ari iyoboye amanota 26 kuri 23. Imikino yaje gukomeza kugenda gutyo, ariko mu minota ya nyuma y'aka gace ka kabiri APR BBC yagerageje gukuramo ikinyuranyo cy'amanota binyuze ku barimo ya Sofra Ndoye. Gusa igihe cya mbere kirangira MBB igikomeje kuba imbere n'amanota 47 kuri 45. Rero uri kumva ko iyi kipe yo muri South Africa yari yabanze gutsinda APR yo mu Rwanda, ariko nanone mu kandi gace gakurikiyeho ikipe ya APR aho yari ifite yo yarangije ifite amanota 73 kuri 59 harimo ikinyuranyo cya 12 byose. Mu gace rero ka kane ari nako kanyuma iyi ngiyi ikipe muri South Africa yaje gushaka uko yakuramo iki kinyuranyo binyuze ku basore bayo nka Tiafal Leonard, ariko APR nayo ikomeza kuba ibamba kubera ko byaje kurangira n'ubundi iyi ngiyi APR iyoboye ku manota 113 kuri 81. Umukino rero wakurikirana Perezida Kagame nk'uko nabivuze na Madamu Jeannette Kagame, nyuma yuko bari bakurikiye n'umukino wo ku munsi
w'ejo nabo bari bawukurikiye. Nyuma y'uko rero APR FC itsinze yahise yiyongera amahirwe yo gukatisha itike y'imikino ya nyuma ya BAR, aho isabwa gutsinda umukino umwe gusa mu mikino isigaye. Imikino rero ya BAR 2025 muri Nile Conference izakomeza kuwa kabiri w'icyumweru gitaha muri BK Arena, aho saa 10 ingi MBB izakina na Nairobi City Thunder, aho saa moya z'umugoroba APR FC izakina na Alliah Tripoli ndetse kandi basketball club. Nyoze mvuga ikintu bita BBC, wakunze ba basketball mutubwira siyo bita basketball club, iyo bita iyi ngiyi babita BBC mutubwire, kandi nimba uri hano ukurikira basketball uyikunda nanone ushyire agafaya muri comments. Hanyuma kandi ku bakunzi b'insengero, ku bakunzi bo gusenga kabisa, nanone nyuma y'uko urusengero rwa Pasiteri Julien rufunzwe, RGB nayo yahagaritse ibikorwa by'amasengesho bibera kwa Yezu Nyirimpuhwe. Naho bahatatse, ntabwo navuga bahatatse ariko babonye ko ari ngombwa ko hagarara. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nk'uko twabivuze rwahagaritse by'agateganyo ibikorwa bijyanye n'amasengesho hariya kwa Yezu Nyirimpuhwe. RGB rero yabitangaje kwa 17 Gicurasi 2025 mu ibaruwa yandikiwe Episcopal Diocese Gatolika ya Kabgayi, Musenyeri Dr Ntivuguruzwa Balthazar uyu musenyerira. RGB yavuze ko hashingiye ku isesengura ryakozwe kwa 17 Gicurasi 2025 yagaragaje ko hashingiwe ku isesengura ryakozwe ku bwitabire n'imitegure y'amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka. Avuga ko aya amasengesho aberaga kwa Yezu Nyirimpuhwe byagaragaye ko abantu ahantu amasengesho abera atujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze ry'abahagana. RGB rero yatanze urugero rw'amasengesho yo ku cyumweru tariki ya 27 Mata 2025 habaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo byateje impanuka, abantu bamwe bakanahakomerekera. Yakomeje ati mu rwego rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abahasengera ku ngoro iriya ya Yezu Nyirimpuhwe, turabamenyesha ko amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka yahaberaga hagaritswe by'agateganyo kugeza hashyizweho ingamba zituma hatazongera kubaho ibibazo byashyira abahasengera mu kaga. Mu ntangiriro za 2025 kabisa nibwo byari byatangajwe ko iyi ngoro yashyizwe ku rwego mpuzamahanga ishyirwa ku rutonde rw'izindi ngoro za Yezu Nyirimpuhwe ku isi. Kwa Yezu Nyirimpuhwe ni ahantu hamenyekanye cyane kubera abahasengera bavuga ko bahakiriye indwara zitandukanye. Haberaga amateraniro manini buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi, hakaba harateraniraga abanyarwanda baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse n'abanyamahanga. Hajya abarenga 80,000 nibo bahakiriye baje kwasengera baturutse impande n'impande ku isi. Nguko rero RGB yahagaritse by'agateganyo amasengesho yaberaga kwa Yezu Nyirimpuhwe. Yezu Nyirimpuhwe kandi hahuriraga abasaga 80,000 buri kwezi. Nguko rero ubyakiriye utese, kandi igitekerezo cyawe ni ikihe ku nkuru zose tumaze kuvuga? Muri izi nkuru twavuze ni iyihe nkuru wumva koko yaba ari inkuru igukoze ku mutima, kandi inkuru watanga igitekerezo? Nitwa Frere, ukore subscribe kugira ngo tuzacika umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane. Showbiz niyo si Rwanda.